Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Pakompak Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para ulama, para kiai, kong langkong salerana semulja Kiai Haji Hasan Basri sareng seteje para kiai seampun hadir, salerana semulja Kiai Haji Khalil pengasuh pondok pesantren Al-Falah, sareng seteje para kiai, para asatid, para sepuh dan tokoh-tokoh masyarakat, langkong-langkong bapak kepala desa setempat sareng setuju setap-setapipun, sohibul haja sekeluarga, teretan tuan rumah, para undangan hadirin kaum muslimin, para bapak, para ibu kaum muslimat, mantan selamat saat malam mangkin setujana betul kaula sangat amul jaki. Alhamdulillah malam mangkin kaula ben panjenengan bi Allah iparingin bisa along bolong aki bangki nang dalam pengajian panikah. Papangkian panika mantereun banyak manfaatah, amin. Mantereun banyak barokah, amin. Ben mantereun tetieuleun ceuleun salametah odiin kaula ben panjenengan itunya ben akhirat, amin ya rabbal. Para rabu si pada mulja orang nyelamete mantan panika hukuma sunnat, nyelamete mantan hukuma son, andi anak ipa alake andi anak ipa bini andi anak ipa keluarga leuni ke sunnat isalamete, sunnat ijengun-jengaki ben sunnat le kabele kaureng umum maki, sunnat siaran langsung iki ketatang kemak le tau kapi cek mantan laki ben mantan bini nikala ampun lastari iyakat pong kampung ben lebele mak le oning cek mantan laki ben mantan bini lamare halal, jadi tak timbul fitnah iki mak bi kanjeng Nabi ikabele aulim walau bisatin mun malake ibu mabini ijeng ngunceng teka karo kunyam belimbi. Kanjeng Nabi ada bunyam belimbi niki Mekah niki munja ada buah iloloran nika iya teka ala karo kunyam beli ajem tinggi mak bi kanjeng Nabi ikabele aklinun nikah mun beda orang alake beda orang ngabini siaraki iklanaki kabele umumaki mun beda orang alake orang abini cengunceng siaraki umumaki makle orang tau kapi hukuma sunnah. Tanteretan sepada mulja
Malahan di Kanjeng Nabi ikabala wadribuhu walau bidufuf. Cengun cengakin hiburan tekala karokun ngenceng terbang walau bidufuf dawun Kanjeng Nabi ngunceng min ramin tekala karokun ngunceng terbang ngunceng solawat al-banjari ya umpaman letak kelar ngunceng solawatan nyewason nah iki mak nyewason letak kuat umpamana nyari torson nyari salon telo biki la tompo pamunyi keng mun tade mantan tade nyi munyi nah tako campur benreng nyibu iki tako campur benreng nyi Arya mangken tuan rumah malam mangken panika gena ingun cengakin terbang alhamdulillah ingun cengakin bela tatangkeh alhamdulillah ki ingun cengakin salon alhamdulillah ingun cengakin orang banyak yumo makin ke tatangkeh napa parlona makle bela kampung tau kapi ben ma'adu'a aki mantan si kedua penikah tetia judu pasti dunia akhir amin ya robbal dari kaya para rabu si pada mulja gula ben panjenengan malam mangken hadir penikah kangkui memberikan doa restu kangkui sami-sami atua akin kamantan mun Kanjeng Nabi lambe hadir kaunjengan mantan nikah duaan Kanjeng Nabi barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair coba barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair nikah telok tua panika bi Kanjeng Nabi itu akin kamantan tereta situng barakallahu lakah kakeh manteren barokaah ibektona bunga wa baraka alaika ben manteren barokaah ibektona sosa bunga sosa itu akin bi Kanjeng Nabi barokah ibektona bungana ben barokah ibektona sos apa-apa para rabu ngadepin rumah tangga nikah ya tak kira pas bunga melolo thank you mak ya tak kira pas sosa melolo yenja tak kira pas nangis melolo ya tak kira pas gila melolo engki na bangki pada benoreng ajalenan jalanan panika mungkin nikah si terjadi di dalam perjalanan beda keongkeun beda rontoro beda melas beda seneng beda sosa beda bunga ingki dan kadang di dalam rumah tangga nikah bu bektona mau sosa dan kadang lulus tinggi waktona bunga cak becek beda tade aduh mon siki katendi para rabu tok rontok wa duaan kabere ke timur agak jejeleng dek bulun bener engki andi sepeda tornado la ilaha illallah tinggi gas noro apoy tingjani pasanta kanal putta coto engki na bangki lata kuat jering sepeda tua selake senyetir sebini seguncing ibu dina masya Allah dan kadang intar atani ki laku mangkat ke Sabe ki laku mangkat ke Tegal mangkat ke Talon selake mikol tembe sebini nyoon ke seke engki na bangki ya antar na mencapi ke murdejaena akor kompak iki bu tinggal ada pak bektona nyeke setengah sepuluh masya Allah juk toju ibebenkan kalapayan
Apa saya keseke saya jekung kar ngelarkar bener nggih Pak ngocek kaki notono na cukup kering keng kompak kapan dina sen selake tade ingin doaki bi si bini kompak tak kompak tekala kun ngakan se jekung derepeng kulutur bener Bu kompak ngingtungingan Masya Allah cek kompak kah Masya Allah cek akurah Masya Allah cek rukunah bektona ki ikatendi bektona ki malarat bektona ki nyangsara tapi para rabusi pada mulja Allahumma sholli ala Muhammad usaha ben akasab wa duaan maka kamma terhitam kabere ka temor ting abid usaha bede hasilah lekelar mele sepeda si anyaran alhamdulillah pakun kompak kabere ka temor ajalan Masya Allah usaha sajen santa bi Allah iparingin tambaan rezeki kelar mele mobil bak coba ingki Bu selake senyetir sebini neng iade neng kiri cek mobil pickup ingki na bangki usaha sajan santa muka tuku nalaris alhamdulillah iparingin kelar akebay Roma kelar nama pernah compok kelar nama pernah kenangan jan mudi ki bakun sejan kompak dibudin kelar mele mobil pribadi inggi tinggal kelar mobil pribadi asal perjalanan siken sampang setia lada pak kabelik alhamdulillah jan kelar pc sejan banyak abe sejan mampu kenengan sejan pernah mobil sejan genteng perjalanan sajan jauh sajan selake dan kadang beda ijabah sebini beda imatura jan soki itu mau ngeceprat abine boleh butuh tak butuh pak kompak butuh tak butuh munki baktona miskin na para rabu pada mulja akor tinglah soki abriungan engki na bangki teti aba ibektona melas kongang lulus tapi ting bektona aba iparingin kekembangan bi Allah kongang tak lu mobil nikah mak itros haki engki sepeda nikah mobil nikah si sering beda tabrakan munculna kempang engki na bangki gula beri malam intar kauncengan para rabu neng rabesen dejana nikah karena selebet dojo jalan malarat kalayan ten kula lebet kecamplong nikah terpes kalau songku saja na nyaman kau tujuan sarah sajan sarah debak kejompok ten kula setengah dua tak toman ngiding kabar jalan kada jaga iya panika beda tabrakan sampai mati dua toman ngiding kabar yang jak pacucur toman ngiding kabar Bu beda tabrakan mati dua ini mah de je camplong tada arapak jalan nama larat mun ring labu tercaper kecelot beda engki na bangki si beda tabrakan ria Bu mun jalan alos bener Bu si beda tabrakan sampai mati banyak ria de temo
timur camplong dek bere camplong baru beda tabrakan arapa jalan nyaman engki na bangki laodi ini kasabani kateretan mun parapaan malarat la ilaha illallah duka je solawat saya baca je sebedon makai yen tarene pentai borokat engki na bangki nyongop kasetong assalamualaikum apa teh nyok na barokah mak ke keung teu keungan rogi meloloh bener nyongop kasitung assalamualaikum apa teh nyok na barokah mak ke keung teu keungan usaha tak dilancar duka je minyan saya kempo di mak kai engki na bangki ki berapaan melarat berapaan malah coba mon lengening kulih mak beder mak semak i Malaysia mun prapan erasan mangke kol 2 malam nilpun ka mak kain arapa erasan mak ge i Malaysia prapan tero bener iki mak i Malaysia prapan taman minta doa aki coba aman nyaman ada kan mangka nabi Qur'an kebala wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarru fadhu du'ain arid apa maknan engko mun perapaan abri nyaman ka manusia udiin ipa normal rezekina ipa lancar tegengen na ipa kerus usahan na ipa gempang ipa kuwa bi Allah a'roda wa na'a bi janibi manusia banyak mungkor tak ande kasengko tak engak kasengko tapi wa idza massahu syarru fadu du'ain arid mulai beri musibah adu sapel-pel dek kamping makam seyentarre arapa perapaan sos pakompak sos mula perapaan sosa terus iki mak terus iki usaha tamacan abu dek kamping makai seyentar kan mangkana makin pani perapaan bede musibah kering tani ika bala apa sapi banyak kering ika yoso mingki ika banyak sapi kering masuk kurbanan sapi kering kapi burung sia kurbanan engki na bangki gula haram gula oleh belu belas kurban oleh belu belas sapi tinggi tanya akin ke sa kurban ben ke senere maah de remah sapi ni ke beli engki tingkah lampon je beli orang banyak tak ngakan kok sapi belu belas sapi gagal laki masuk samplian kurban tinggal mari kurbanan ku tak beres kapi engki na bangki beda tak ada bigula malolo ila kabala Allahumma salli ala Muhammad arapa sapi setia mak banyak kering ika bala are doje si berlaku mau camplong nje terus doje di dejak na taser wa arapa sapi mak banyak kering situng orang jemak orang banyak seman makin panikala tak engak ke kurban bener iki mon lamba sama sok kurbanan naraki sapi ka makai naraki mbe ka makai dada setia esap seke ngak ya jeding ya depor ya keramik ya depor ya roma ya gelang ya kalong ya selok kurban nah hilang engki na bangki makana sapi bi Allah papa pegering tinglah kering cong beda nangis kan dengan sapi ni kepeh ya pak kering kaki sapi tabar 15 juta karena mak pak kering ya ya penta 3 juta asal tabar 15 juta arwah ilmu hafir iling celing bi gula cara aring loloran sedak ya Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad
Dua, faktor mungkin mun kada jenah terus lagi bu orang taretan sebada mulja ikabala orang banyak mangkat merantau lakinna ben binina mangkat ke Jakarta bedet ada selake ben sibini mangkat ke Malaysia bedet ada anak ane patoro kambanah anak ane patoro kering seponah bedet ada dadi saya Madura pangobu kom pakompak ngobu kom apaan benembuun intar nyari PC ka Sorba nyari PC ka Jakar nyari PC ka Malaysia anaan ipatoro kambanah embanah ipangobu kompoy bener bu tinglau le PC re tinglau le PC bu landi PC pah mele sape naik kerem ka Madura emaan benembuun soro ngare ki soro ngobubuduun bada tinggal sape na raja ijual bener sape na beluja ijual oleh na beseda emak ada pantai beri mangke kebelin rokok engki na bangki lah bakar aku ni serong ngubu malolo salah anak alay patoro ki pangwanin sape beda Arya terjadi man kaman mangka Nabi Allah tegur bi Allah peringaten senga monring tua aja rosoro monring sepo aja roso mangkelah samtian sogi ada remak marah mangke samtian sogi ada remak alako ke Jakarta sukses manter sukses akapi pakompak manter sukses akapi alako ke Sorbaja usaha ke Sorbaja sukses usaha ke Malaysia sukses keng mangke sukses ada remak senga mau nemaan benembun cek rosoro kening belet kening ngerti bu bila biro reng tua bini ro manti ro teh kan mon bi gula meloloi la kebala mon kering sepo bini ro meloloi la kebala bi gula terus agingki mon nyari simat terus simat di samja terus simat ke tembak sampai anta ledu terus jadi ntar kemakae menandi reng tua bini kokon pentah nih kokon reng sepon pentah reng sepo biniin buun koncoon kalambina koncoon sarong atau bener koncoon sampera pas kala bi samtian papolong koko neng toncu manis obu ibu nembuna pas koncoon kalambina koncoon sampera bungkos bi samtian kebai simat kebe mangke kak kamma bi samtian haram make tembak tak kira letu ya keng jek tembak tak kok pah letungku aromantian ben simat sidi mahakae roma keng karogun polan ma semai ke bolong melolo bi samtian payang kutaman ti jelas engki aboreng remoni ka bolong pai reken taman ti teh padahal manti engki na bangki makae moni semaan mon kata tangganku paratu ku tak apa di jauh sekoni gula moni compok tak teman konjengan keluar tak paratu mon kasih semak kan mangka nabi ulama ika balai terus lagi engki al alim kal Ka'bah ulama dia pada ben Ka'bah derem Ka'bah yah duruhul bu'da mun ka Ka'bah bani kasih jauh intar wa yashuduhul buqara quraba mun si semak kunyongo bujuk tu ampar terus lagi ya are itu ampar terus lagi ya mak ya saya mau dejana tu ampar saya mau dejana ro mon di Malang rombongan gen telebis di Jember rombongan gen telebis di Majang rombongan gen telebis di Jawa Intar ngaji saya ikut tetanggan ro kuna jual kerupuk
bener iki dadi si jauh parana ting si semak tapi napi engki lah engki lareng sebab ini kawalan maloloy kawalong bi gulaban bi banjina pai karasa tak manti padahal manti menteran barokah bakompak menter barokah amin ya robbal sengak le mon reng sepo sengak jero soro nikah ring katelo nih maren mak le panak nak sareng ke holu ring katelo banika suwargan bede ring katelo mak nikah si katelo banika suwargana bede ring katelo mon si katelo ridho si katelo banika masuk suwarga amin bakompak amin ya robbal mon si katelo panika ridho si katelo panika selamat amin keng mon si katelo panika tak ridho si katelo panika celaka peseraan sidung anak suwargana bede ring tua mon ring tua ridho Allah ridho mon ring tua bentuh Allah bentuh dadi anak make cakang ibadah anak make pinter maca Quran libur apa Senin Kemis anak libur apa Senin Kemis anak libur tahajud tapi mun tau le ridhoen ring sepo si masuk aswarga burung tak kira dadi orang salah kan mangkane seroja ngal-bengal ka orang sepo wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana imma yabluwanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima waqfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shawira. Idi ngaki maknana itro sagi ya. Idi ngaki sengak ya iko bi Allah kake je nyempe ka lain Allah nabi nyempe ka Allah je nyempe ka lain Allah je nyempe ka kaju je nyempe ka matka ka beto je nyempe ka are je nyempe ka apoy kudu nyempe ka Allah. Korea pikir la ilaha kompak la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tada pangeran pakompak tade pangeran selain Nabi Muhammad utusan Allah tade sempeen selain Allah Nabi Muhammad kon pakona Allah la ilaha la ilaha illallah illallah Muhammadur Rasulullah cek nyempe mun beni ka Allah bi Allah kuat tak cukup nyempe ka Allah jadi asimata tia salamat wabil walidaini ihsana marin nyempe ka Allah karing tua je ngalbe karing tua dua je sampai bengal suwargana anak nih keteritan pada pancaan ridhoen orang sepo karena saya ingat le alek det ngudeden tu sabanikah itro saking gi tu sabanikah belis nanang akhirat tapi tu saban apa belis nabi Allah bagi akhirat terus yang kima
Setek beli si akhirat para rabu iya tunya panikale papadeng tu sana reng bengal kering tua mon tu sana orang bengal kering sepo dua para rabu ki alam tunya lah padeng mangkane saroje ngal bengal ka orang sepo cek nyake cek mata kerja cek masosa mon bisa mabunga ingki salah tak mabunga cek masosa ikan nomor situng. Nomor dua reng bini bu, reng bini terus bu, reng bini dia bu suwargana beda ireng lake, beda ireng la. Arten maki sampean kenceng apa sesenin kemis bu. Sampean libur ngatamaki Quran, sampean libur maca sholawat, sampean libur atau tahajud, libur aduha. Keng mun silake pegel pahmat teh, bu tak kira masuk suwarga. Mun reng bini karidoi bi laken masuk ke swarga. Amin. Amin ku bu. Ya mun selake tak ridho. Arab. Kan mangkana reng bini ria ko tu bengak pana penyaman tak ning bengal kareng lake. Tak ning bengal. Tak ning alaben kareng lake. Ya reng lake je bunga buaki bulan selake. Ya toko panik bini ini kum sergung karo iki bu jak bunga buaki bolan selake pon nomor telo para rabu si pada mulja santre alumni ini alumni beda alumni tabeta beda kayak to ke holil ke alumni tabeta beda alumni Banyuanyar, beda alumni Paracen, beda alumni Sidogiri, beda le alumni santre nika seetemuah bejre tak bejre nah nika mun oleh ridon ku kan mangkana mun ka guru sing ngajak ngalbengal mun ka guru sing ngajak ngalbengal ka kiai sing ngajak ngalbengal iki patako sampean kering alim panika patako luhumul ulama nika nih luhumul ulama sammun qatilun jebun Kanjeng Nabi para sana para kiai penika para rabu racun si mematikan kan makanya sengak gula ngajak kacakan ca alumni baik si alumni ka imam apa mun ka guru nah sengak jengal bengal patakzim arapa suwargana santre suwargana alumni nika beda iku mon guru ridho insyaallah selamat amin ya robbal tapi mon guru tak ridho bakal celaka naudzubillah tantretan sebeda mulja kainto kakaulaban panjenengan tetapi Kanjeng Nabi seduaake barokah ibektona bunga ben barokah ibektona sosa. Kemudian orang keluarga penikah para rabu macam-macam. Iki bu, orang keluarga nikah macam-macam bu. Beda si laki bagus, si bini bagus kaya. Nikah si saya. Si laki ahli ibadah, si bini pada ahli ibadah. Si laki abojeng, si bini abojeng. Saya tak saya. Si laki libur ke pengajian, si bini pada libur ke pengaji. Si laki lampe, si bini lampe. Lemun keluarga agak gini keanaan biasan bagus. Amin kubu. Amin ya robbal. Keluarga napa sera ke menikah. Keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim panika teretan jok Nabi Ibrahim nabi rajinah ahli ibadah bu tombuna saya lepah pagaduin potra Ismail Nabi Ismail eka kurban na gelem ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abatif al ma tu'mar
satajiduni insyaallahu minas sabirin. Eka kurban na gelem. Arapa Nabi Ibrahim reng bagus sebini pada orang bagus. Mantaran mantan si kedua Nabi Allah pada ben cuduna Nabi Ibrahim. Pakompak amin. Amin. Badarnya keluarga menikah teretan sebeda mulja selake bagus sebini coba. Selake cakang ibadan sebini tak toman arau. Bada bu, selake lebur ke pengajian, sebini alir, koya dan tibit, bada tak ada, selake lampa, sebini kelengan bentang kelpit tolekon, kereh luar biasa, bada tak ada, le keluarga si agak jeriah, kenika keluarga Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut panika Nabi, keng Nabi nak kenapa? Rajin terus tak percaya ke Nabi Lut, tak percaya ke Allah. Selake bagus, sebini coba. Keluargana Nabi, pakompak keluargana Nabi Lut. Badarnya keluarga panika para rabu sepada mulja, sebini bagus selake coba. Sebini lebur maca Quran. Selake amain rok pos menteng-anteng beda tak ada bu. Sebini lebur aduha selake tarengat tuter beda mak beda kapi dina. Sebini atahajud mun tengah malam jaga kita sobu selake tak mana bujang sobu beda bu. Le orang saja gini kabar Rabu keluarga Fir'aun. Keluarga Fir'aun panika dari sombong tele ngako pangeran. Dari tanda ke Allah Fir'aun panika tele ngako pangeran. Minta sembah kareng Mesir. Tapi para Rabu sepada mulja dinina Fir'aun, rajina Fir'aun, seanya ma'asya nikah luar biasa ibadah ben iman ke Allah subhanahu. Keluargana sabah selake coba si bini be keluargana beda keluarga menikah selake coba si bini cung coba selake tak bejeng si bini pada tak bejeng beda bu. Beda gak nih selake tak Jumaat si bini pada tak teman mandi. Selake cerai si bini pada keluargaan siapa cerai? Keluarga Abu Lahab. Keluarga Abu Lahab menjadiin kanjeng Nabi. Keng tak percaya ke kanjeng Nabi. Si bini cung tak percaya ke Rasulullah. Justru Abu Lahab idukung kangkui mati Rasulullah. Nikah keluarga Abu Lahab. Lu taruh ada Mahmuler ya. Ke holil Rabu lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tetene. Badar yang alake yang abini panika selake bagus si bini bagus. Keluargana Nabi Ibrahim. Keluargana Nabi Ibrahim. Badar selake bagus si bini coba keluargana Nabi Lut. Badar selake coba si bini bagus keluargana Fir'aun. Bada selake coba si bini coba kia keluargana Abu Lahab. Lu pele ibu dia lagi aneng-aneng. Bu. Empat tipe ni kesepe lia bi sampian si ka emma bu. Ja pakompak. Si ka emma bu. Keluarga Nabi Ibrahim apa keluarga Nabi Lut? Apa keluarga Fir'aun? Apa keluarga Abu Lahab? Pakompak. Keluarga Nabi Lut apa keluarga Nabi Ibrahim? Selake bagus si bini
bagus. Keluargana Serah, keluargana Nabi Ibrahim, Adil, Dil, tak burung, Adil, oh iya, kayak ngano bu, keluargana Nabi Ibrahim, keluargana Serah bu, keluargana Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim ini kan rajin dua bu, maga burung ngelebah kan, warororo, dari mapak kundil bu. Oh iya iya, dingat kabala ba? Ya anja bang para mana bolong ben silake keluarga Nabi besar saya pele. Nabi Ibrahim Adil, bini Nabi Ibrahim dua ada remah. Oh tak apa-apa kok pak. Pakai ngak deki pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Empon lah jaja senikah, jaja masalah dua ben situng telok. Empon jaja menikah, sepenting selake bagus si bini pada ba. Insya Allah keluarga mulai semenikah, dadi keluarga baiti jannati, rumah tangga pada bensuar. Amin ya rabbal alamin. Tantaretan sebeda mulja dan kule sering tormatore loloran penikah, sering tormatore camplong penikah, sering tormator neng dermanikah. Takok beda kesalahan, takok beda kekeliruan selama penikah, ribariin telasan tak jebok lengeleleng iki bu, seleng saboran cek juntu saan iki mak, menggulan di salah kesamtian nyo una sapora iki, ya samtian andi saking punten tak teman keliru samtian, ya karo dua apa salah nering minta sapor, kan iki. Ya tak kok sampai anak di kalero ke gula pada nya porak ya tangki yang ja bulan mulas telasan do kan isro silaturahmi sampean sero ke gula sero ke compon sampean do tak benar sampean sero ke compok cuma aja lah pada repot dah letih namayu lengampong ke tuan rumah ri kan engki gula tak aja po senter ke compon sampean ini dan teh compok ya pada tidak berngomber. Ila torot mayu saling sapor andina engki na engki jak jungtu saan iki mak jak jungtu saan sampean maren pengajian penikah itrosakin sareng ke Khalil sampean jak beleman mun tak tele mare engki kenggula nyo unai tika ada yen jak kani ke bele ka ada toko igurunggungi haram gule nengenengi compok tak sampai setengah jam gitu gela saya mangkat gule kol belu pagi karo abri pengajian ke kedungdung lobar kol 12 di kadisah kolan la malam kolan la nare gula tak beleman ke compok paling bet om benik awo ke timur abri pengajian karwa ke gentenan kar beleman ke compok sekejap yang be tamoy mangki tamoy pah mangkat ka kanje benih haram deng perdengan peniking derin payah mah ongko benih iki saborana langkong kaki holil dan gula kanca dan gula laku apangki gak di seneng daerah baru daerah Dempo laku along polong punten dan gula benikeng tak nyampur nagi kaki holil dan gula king cek payah saborana langkong kaki holil dek ketuan rumah secara khusus dan gula tak bisa dentek sampai lauber sakain to pamator papa napa saya pada pak detia ridana Allah papa napa saya pada pak detia ilmu semanfaat ben barokah doakin mantan si dua manteran detia judu pas detunya ben akhirat angkat tanah mantan si kedua manteran detia judu pas detunya ben akhirat paki mulandi keturunan manteran detia nak boto sesolihah sakain to pamator hadanallah wa iyyakum ajmain siratal mustaqim wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.